Sé Tim Armstrong is anam chás ha mí am stúdicha ar a chur sa Gàidhlig is Conaltradh chéag Solmar Ostig. Mar cursa ha Gàidhlig is Conaltradh in amas at Olaní a ha cumasach an sa chanin ach ha giri an cúd Gàidhlig a chórs diana Àrd-ìre. Gach bliana bí cúcla gólan a chagin. Cúide ha glanamach as an ard scóil agus ha giri lentalóra le Foghlam na Gàidhlig é Conaltradh. Agus cúdilla a ha gin céimenin istócha an Gàidhlig nó an Celtis ag Olchain illa agus ha giri Gàidhlig ach an nearstacha. Ha Gàidhlig is Conaltradh na hesú mar a chiad fliana ansachar sa céime agin ag Solmar Ostig. Ach cúideoch ha coram ag Olaní Gàidhlig is Conaltradh a gáil mar chur sa fliana mas míon loa. Sé amas a chur sa haun gan bí ar nálaní nan sár yálachim in a Gàidhlig ag jerig na bliana. In cáise cursa, leibhí sin náflin agus pépan académach, scríbhí sin scílachan agus órain, bhir sin seachad origin, cumí sin jespadin agus ula an sa Gàidhlig. Ag an únám, ní sin mórin obad bunachin na Gàidhlig, fuam na chug, structurin, agus staile ag gach-ìre dhéana chéanna. Ach nas cútamíche bullach, ní sin seo ag Solmar Ostig, Conaltradh Gàidhlig fan an clec sin an canin ans gach suíochuig a chúla lá.